القريب مسخ ضري هلا وخبري مسخ ضري هلا وخبري سلام تقطعتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو لو من ريو أرستي استفل عليه أخذ كابنا زيناتات زغربي كون أبزو كناتات زدما بتخكل كم فلتة زلنا مجمريا أبزو كنيات زي من الباتاي راهم ممكن تكونوا تخليهم حد إثيوبيا ما بقال زلو أمريكاوي سلايا وحبريتا نايوتا مستيرا وحبريتا إثيوبيا أبغزو كينات ناي تجراي كم ذهبي تخصيص له اتي كسناتو حق خوينو ترغيبو اكزاكتلي انتي تخصو كما يجيرو انتي غاتي مخن رينازي that's very very serious charge up to وقون ترانير وخوني زبل زرباي زلو كتيلا نريو دما ابزلن قدم نالبات ريخ مريخ مايراخمون نا يو ان مبل 78 ساميت ينيرو سلازي استفلاليو مدرتات كسمعو قنيم قال كابتيوم اقدست مدرتات بفلاي بزعبا افريكا ميدل ايست كومون ابز غزي زي استفلالي وغن علوا منغس زغبرو زلو حدا كابتوم زغبرو زسمع مدرخ نسمينا سلازي كومون قداي ناي سودان ابز وانزي حدش حبريتا متيلو من البات نوعو اتحايزنا كلهم رينا بليز لايك جبرو سبورت جبرو زي channel استفلالي حبريتات كنرينا let's start with this one first. Hello and welcome to the program. I'm Joke Rogers in Lagos. We begin at the United Nations General Assembly, where Guinea's junta leader's unexpected speech. Colonel Mamadi Doumbouya asked the UN to stop lecturing Africa, saying the continent is suffering from a model of governance that was imposed and is not working. He defended the use of military intervention, calling... So, هذا كابتي أقرامي ويكا سبرايز خوني مستاف نايزي بالوا سلطان زحزاب جيني جنرال دمبويا زبحال دحر باي كانتون دحري لانت ماليسنا أمريكا سلطنة توني زبحال تلازي وتهدروا سلطنة كأمريكا وسز نبري الوا جيراب سلطان زلو ملتيابتي بوتاست زاربا دما إز ديمقراسين قال أنتم بلو زربا بأفريقيا خسر زيكل مس أفريقيا خي زيكل بحيل صغيتكم بفنشا جبروا وتقولون زلهم مسارحن مجابريان عخاتكم وهانو إلو أبقدميهم تزاريبهم تلازي أنا البعض الوا منقسنا خجبر متبع أيقوننجن الديمقراطي إلهم قال أبقل حجرات أفريقيا أما بزحتنا حجرات أفريقيا زجبر هو نمعر باين حجرات بالشواتن حلاف النزي بلو ما راح تبى مقبر نزبنات كمزمزواد حربزنح أب هذا شو من تتشعت حجرات الوا منقسة غير لو زي الوا منقسة خلوا خمسة على دين أفريقيا كلا رستين غادست. Western democracy ineffective at adapting to the African reality. Colonel Doumbouya took power in the coup in 2021, ousting President Alpha Condé. He defended the action to the UN General Assembly as one taken to save the country from complete chaos. At the time, news of the coup was... So نسو إسرع هذا الوا منقس غيرو سلطان بمحازو التمعرباو ده في يوم توازلو ديمقراطي مستناتنا كون الناس لزي كيد تحجزوا لأفريقيا هي وابنتي بلالو سلازي تزم توازلو سنة مقوت أبتعدو نتزنبري شجرن أجمن نمبقع كم زوسدو يزقل زلو حكنتون أكونتون عب مسجزي كريناتو تيتناتو تعانت لو تخمتيخ. Greeted by excited crowds in the capital Conakry, as many were relieved that President Condé had been deposed. But Guinea was suspended from ECOWAS in the wake of the military takeover, with regional leaders calling for a return to civilian rule. Still at UNGA, one thing that African leaders seem to be united on is their desire to terminate the mandate of a team of human rights experts on Ethiopia after the submission of its latest report earlier this week. According to the بتدقاقامي زوات زولو حبريتا human rights أجمع بإثيوبيا كم زولو زقلت حبريتا يو. Expert panel's report, war crimes and crimes against humanity are still being committed in spite of the cessation of hostilities agreement officially ending the war in Tigray, which warring parties signed. An Ethiopian delegate accused the commission of failing to recognize the government's efforts while engaging in... So دحرتو كويناتنا أبسمين إثيوبيا بتجراي زنبرة كوناتات بتناول بريتوريا نايروبي هاوس السلام نجيسلو زلو إثيوبيا ستيل human rights violations يكاد له برتوع زخانة جهة سبعة مثلا يكاد له زبل حبريتا له نشتى حبريتا كابت human rights أبزلن كنا أب تويتر كزور زغنيس كهنريون تايب له. Released the second report to us today. My fellow commissioners and myself released the second report to the Human Rights Council. This is a report of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia. Our investigation over the last year has shown that despite the signing of the cessation of hostilities agreement in Pretoria last November, more than 10 months later, the situation in Ethiopia remains grave. The signing of the agreement has neither...
عصرت ورحي دحرتي وسمع وعول ناي بريتوريا almost عمت قريب له هجي تي قداي ناي سبعة مسألة بإثيوبيا أبازيو حدا جنيا كنتات كم زلو يزحب برزلو نسمع. Resolve the conflict, nor brought about comprehensive peace. Violent confrontations in Ethiopia are now at a near national scale, with significant violations ongoing in Tigray and Oromia, and increasingly in Amhara region. So تي human rights violation ويكا قصة سبعة مسألة بإثيوبيا كاب حدا كل زوبان حليفو بحجراوي درجة أب كريتيكال أبازيو بداهي درجة بتحو خمزلو يزارب زلو نسنة International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia يزي so انتهي بلالو تكونتات دما أب تجراي تراي كونن زلو أب أورومو أب أوروميا كل أمحرا وين درجة أب مبزحتو قصة سبعة مسألة كم زلو يزحبر زلو. It is hard to overstate the gravity of the violence which has taken place in Ethiopia since November 2020. We have documented mass killings, rape, starvation, destruction of schools and medical facilities. So دبلو زلو كتقانونو أبزيت خلالو درجة يبتحي زلو تي أب إثيوبيا بفلاي كابتي وعول سلام زحلف عامت إسران كلتن مودتا استقبري كاوك سابجي بزح عامت سركي بس حسب جاملاو قتلات سفل عليك كالوس أقامات كم زلو يزحبر زلو. Forced displacement and mass arbitrary detention amounting to both war crimes and crimes against humanity. Many of these violations are ongoing. So كمون سبات كابوتام من مزبال بزحات سباتن بزحات سبات دما بجاملة يسرهم زلو زقلت حبريتا وتشينير من البعض زين ترينا من لساينا تريبورت ناتينا باك من لسينا. Let's go. Defamatory rhetoric with questionable methodology, the African group is urging Ethiopia to explore domestic measures of accountability. And an Ethiopian-born U.S. contractor, Abraham Teklulema, has been arrested and charged with sending classified information to Ethiopia. According to the Justice Department, Abraham, who worked at the State and Justice Departments, started passing information. So حدا كابتي أزارب خوين زلو إذا قدايناي حدا إثيوبياوي مبقول زلو أمريكاوي سلاياو مربب حبريتا ني إثيوبيا كم زهبي تحن حدا ريبورت كابتي AP أزوتي كاتا كاريو كمي نارانايو منيو انتايجيرو كل تكونتات نارانايو نخن كيك حق زنايو كم مساقاقري نزياك تتكم. حموت خير الرد كتاب الخبدي وشتاوي تسقاغا نحكا فرا برو تلقي تيزر الرعب كوابو برو So كنرينا حجي نخيد ريبورت بقلت رينا كنزارب تخيلنا يو كابزي كاب State Department Department of Justice زوات حبريتايو U.S. contractor originally from Ethiopia arrested on espionage ويكا نهاجر كمزنا كدعي ويكا نعي هذا حاجر علامة كجونا دبزخل مالتيو. So in times of Lozelo, many to Subcomgero, a contractor from the U.S. government has been arrested on espionage charges. It's serious charges. Accusing of providing a foreign country classified information. Classified مالتها زخونة سب بزي حلافنة ويكا فقط زي بلو سب كريون كتكملوا زي بالحبريتا مالتيو. So كابي رقيبو كونتراكتور ابتناتهم ابتي وتهدراو مدبر يسرح نيرو contracted coin ويكا كابيتال كامبان ناو كسر بفقات وهي بوزمة مالتيو تاجيرو downloaded and printed from his work computer system يوزبل زلو كابتين نايسرح كمبيوترو داونلود جيرو برينت جيرو خمس خدي شمو أبز تقليت له Abraham تخلو لما who is originally from Ethiopia had a top secret security clearance الذي سبزي زل على مستير نخري فقط زنبرو سبيو بسروحو مالتيو so access نيرو at the top secret مالتيو clearance نيرو and access to classified information through contracting positions with the Department of State and Justice الذي أبتي State Department كمون Justice Department نيرو حلفنت نيرو كم زحينة حبريتا نخرج كبيبلالو. He's accused of using an encrypted messaging application to transmit maps, photographs,
ኣብዚ ራእይዎ ዝሃቦ ዓይነት ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ እንታይ ሓሊፉ ይብሎ ኣሎ he's accused ትኽስናቱ encrypted messaging application to transmit maps ስእሊ ካርታታት ማለት እዩ photographs and satellite imagery to the foreign government according to the court document ስለዚ እቲ ክስ ቀሪብዎ ዘሎ ናይ ሳተላይት ስእልታት ከምኡውን ካርታታት ከምኡውን ዝተፈላለየ ኢሜጅስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሃበ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ቀፂልና court papers do not identify the country Lamma is accused of spying ولا እኳ እዚ ነቲ ሃገር ከም ዝኾነ እንተደይገለፀ ኣብ ካልእ ዲቴይል ሓበሬታ ረኺበዮ ዝነበርኩ ግን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሃበን ገለገለ ሪፖርት እውን ገንዘብ ከም ዝተቐበለን ዝገልጽ እውን ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ኦኬ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ወላ እኳ ናይ መን ተደይገለፀ but the documents do refer to travel back and forth over the past year and have to a country where he has family ties ስለዚ እቲ ንሱ ከይዱ ከም ተመልሰ ንኢትዮጵያ ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ኣለዎ ይብላ ኣሎ ካልእ So the New York Times, which first reported the arrest, identified Ethiopia as a country from which Lamma is alleged to have spied. ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሪፖርት ዘውፅአ New York Times ንኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝምድና ይገልጽ ኣሎ prosecutors say he accessed dozens of intelligence reports ስለዚ ስለያዊ ሓበሬታ copying information from them and downloading it to CDs and DVDs ስለዚ ካብ ስለያዊ ሓበሬታ ቀዲሑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሃበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ Lamma faces charges of delivering national defense information to aid a foreign government and conspiring to do so. So Lamma ወዲ 50 ዓመት ምዃኑ ኣብ Silver Springs ዝበሃል Maryland ከም ዝቕመጥ ድማ ይነግር ኣሎ So it's very very serious ምናልባት ከምኡውን ኣብዚ ምናልባት ሓደ ነይሩ late 2022 with so after ኩነታት ናይ 15 ትግራይ ክልል ዝነበረ ውግእ ትግራይ was cut off about hundreds of thousands of people were killed so ኩነታት ምስ ኩናት ከተሓሕዝወዮም and it's going to be a little bit serious ስለዚ ተመሊሰን ኣብታ ሪፖርት ናብ ሱዳን ክሰግርና this was very very ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ክንፈልጦ ዘለና sensitive information ድማ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ ክንመለስ ኢና ኣብታ ሪፖርትና let's go okay continue Abdiala, let's continue with this one. Okay. NGO. Give me a sec. Okay. Born U.S. contractor Abraham Teklulema has been arrested and charged with sending classified information to Ethiopia. According to the Justice Department, Abraham, who worked at the State and Justice Departments, started passing information since last August to an official associated with Ethiopia's intelligence service. He faces 3 charges, including gathering or delivering defense information to aid a foreign government and unauthorized possession of national defense information and willfully retaining it. Mr. Abraham, who could face the death penalty if convicted of espionage, is a naturalized U.S. citizen of Ethiopian descent living in Silver Spring, Maryland. So እቲ ኩነታት በዚ ተኸሲስዎ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ቤት ፍርዲ ገበነኛ ኮይኑ ረኺብዎ ክሳብ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ከም ዝፅበየ ወይ ነዊሕ ዓመታት ማሰርቱ ከም ዝፅበየ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኔክስት እዩ ኮይኑ ዘሎ let's listen to what's happening in Sudan We're now in Sudan, where Sudan's rapid support forces are indicating that they're prepared for a ceasefire and to engage in comprehensive political talks for an end to its civil conflicts with the army. RSF leader Dagalo, known as Hemedti, made the comments in a recorded video message addressed to the UN General Assembly and released by the RSF shortly before Army leader Abdel Fattah al-Burhan was due to give a speech. So, the ኣብ ሱዳን ቶም ክልተ ጀነራላት እዚ ደጎሎ ወይ ካሕሜት ዝበሃል ናይቲ ናይ ምትምልሻ ክፋል ናይ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ንሱ ብቪድዮ ሬከርድ ገይሩ ኣብ ዝሰደዶ ኣብቲ ናይ ዩኤን ኣኺባ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ሓትት ኣሎ ሰላም ክወርድ ከም ዝደሊ ንሰላማዊ ዘተ ቅሩባት ምዃኖም ይገልጽ ኣሎ እቲ ቡርሃን አብዱልፈታህ ዲ ወላ እቲ ቀንዲ ጀነራል መራሒ ዘሎ ግን ንሱ ኣብቲ ናይ ዩኤን ዘስምዖ መደረ ፅንሒልና ክንሰምዖ ኢና ለስለስ to the assembly in New York.
Meanwhile, in his UN speech, Army leader Abdel Fattah al-Burhan called on the international community to designate the paramilitary RSF as a terrorist organization and come against its sponsors outside of Sudan. بنصارو تي كاند جنرال نايت منجس زنبره غزياوا مرح نايت منجس زنبره نزي ناي ملشا جروب ناي حميتي جروب مالتيو كم تيروريست جروب كفلتن كم تيروريست نخرعن كم قبرش براو حيلي كم قبرش براو سراويت كم قوصرمو زدل مقصعت نخوردو ايو تصويع عبتنا UN زسمعو مدره مالتيو سلازي اتكونتات ناي سودان مليسو نابعسك خيد كم زخيل اتمرغزيتات ناتهم زستفلي مخانو ابزي علن كنه حنتي ريبورت متيانيرا زي حميتي زبحال بمن كم زدقف زغلص منالبات نشتي نسمعي اسكي United Arab Emirates claims it's pursuing a peaceful solution to Sudan's conflict. Washington's ally also highlights its humanitarian role by supplying food and medical supplies. But you know what it hasn't talked about? Over recent years, the UAE has funded both the Sudanese army and the Rapid Support Forces. But since they started fighting each other, the Gulf state has sided with the RSF to become its main foreign backer. A recent Wall Street Journal expose goes deep. So انتهيت بلا منجست أمريكا كومونيتي عرب يونايتد عرب إميريتس ويكاتم إمارات مالتيو أنا تكونتات نمفتح بزح كم سعر زلونس كم سبعة حاجات نمقباروني سعر لو قد متكونتات مجمارو نابنت UAE انتهت قبرني رايبلو نخلت يوم نتناي منجست وتدرو حيلن نتهم RSF بحالون نخلت يوم بمعري نخلت يوم يحجزوا خمسة نبر مخنياتو من كم زعوات لدي فلتو كابتن السودان دبلوماتيك ميشن كده يكتر فايدة لين ربحاناتهم مزسعر نكون نخلت يوم يحجزون يرب كينات كابز جمرجن UAE بتفعل عليه من قدي نزي RSF بحال حيلي كم تدقف ذلا يوزق زلو زي ناي اب واشنطن بوست زوات حبريتا خمس قولوا زيهم زبلو زلو into how it gets arms into the group headed by General Dagalo. The Lord of War work is going down using Uganda as a transit to Chad and then into Sudan. So تعجز بوجن كابيوي تبقيش بوجن يوغندا غيرو ني يوغندا كم ترانزيت تكيمم بچات غيروم نابتي دارفور اريا غيروم حجز وتهدراوا اصوار كم زاتو زلو زغلص حبريتايو سلازي متتتاو ناي وصاي حالتات انتاي كم زمسل نخطفل. According to reports from Ugandan officials, they've intercepted cargo planes at Entebbe airport, supposedly carrying food and medical supplies. They were filled with ammunition, assault rifles, and other. So ولا باتي تدعتو زلو مقبل مدحانيتن نسدتنياتات انتتبهالي عبتنا فاريدجن بريتن أطوارن كم زعتو زلو ياتقال يوزقال زلو ريبورت سلازي ناي قداي ناي السودان عزيو هذا جنيان زحزنن كم زخونا نخطفلطي إليه زي قريب لكم بليز لايك قبر سبورت قبر نزي channel دما نكتسلينا. And with the war in Sudan showing no signs of abating, the United Nations is raising alarm over the health risk of children and refugees. The next report takes a look at the humanitarian situation in parts of the country where access to healthcare and daily survival has taken a drastic turn. This is one of the few medical facilities still operating in the Sudanese city of Omdurman. Civilians trapped here amid the raging war between the Rapid Support Forces and the Sudanese army are struggling to... كرتاتنا هيوتنا السودان أزي بدهي كم زلو حكمناتات درجة مفزحتو بتخكل كتتنسل زي قبرلو زلو قال كابتن وحدات حكمناتاتنا يندرمانيا من زبلو زلو سلازي سيفيل اوزبي أزي بدهي وتن كبير هي وتنين بركم زلو تكونتات كم زي ترقاقين زخونا ناي سلام او من قدي تسفا يكون حسب دما أبز قربا كبتصح زغل أبز حلفة تي برهان عبد الفتاح ني جنرال مالتيو ني إرترا خيدو خمس نبرة كمون نقطر نسعود عربن كيدو خمس نبرون زذكريو سلازي كون دخول من البات زخوني معلبير كب خون زبل تصفات غير نيرو ستيل تكونتات جن كم زلو وخم زلو إنا نفلت انتاي مالتيو زي حقرات وشتاو حسنتن كساب زي قبرا بناي دقة حيلك ما تزخل فتح كساب كندي كبيد مخانو اتزحزن كفالو اب اثيوبيا اب غربيتهم انتاي كايد نيرو زريز نبرو جنرالات يوم سلازي افريكا ناي بحكي كاب تاريخا كاب كونتاتا كاب غربيتا كتمهار زي تخل كونتيننت مخانا بتدغاغامي بروف تقبرلنا لا سلازي غداينا اثيوبيا ابقيلو سبتسانا غبري سودان دما اب عزيز حزب كنتاتو دي غالا هجي لنكني اب UN زغبر زنبره
أجرمت في صامتاتن زرباتاتن كنريك كنفتنينا because it's very very important كسبنا أبو نبتهجن أزي كنتات ناي السودان نارانا يكنتنه كسا كندي حدا جنيا خوين خمزلو كل سب كردو خمزلو تي كنتات ناي أنا بفلايتي أبتي health sector زلو كنتات it's really difficult خوين له so let's give me a second so that I can give you this one. Norway and the United Kingdom to bring attention to the Sudan conflict and ensure justice. In April of this year, war returned once again to Darfur. Almost 4 years to the day after a peaceful protest movement dislodged Omar al-Bashir, the former president, now wanted by the International Criminal Court. Since that time, at least 5,000 people have been killed across Sudan. So كم نريد لنا تقداي بعد جورج كلوني ني عمر البشير نابيو إن متيو أبتي ICC زبالك قصص جبر زنبر International Criminal Court مالتيو كمنا تزاربوا خلو إنه لكم قداينا السودان أبي كيدو السودان أبجزي عمر البشير دي حشاني راب زي حجين دحري الكمني رئيس زلوا تعي سب 100 خاميتي كاب السودان أبتحت عمر البشير يحشانيرو نورمال تسرح هجر يعني را سلزي حزبي وفي رزعت ولا هجر يعني را بزح سب سدتنيا تعقب هجر يعني را لومي سودان كويناتو زلا نرأيون سماعيون زحزن قدايو سلزي أمريكان أوروبان عمر البشير نتسلطان ملايك ساكندي هردمدم يبلون يرم لومي كم ليبيا نقداف مسأليو ليبيا يتبلع يتستخوينا زلا السودان دما نعات صعب الله سلازي كل سب كنك خلال معرباين هجرات نربحهم دامبر نربح حزبي كم زي كونت حساباتنا توم كبرهلنا له بريزنتنا يغانا أبزنا UN أخيبا زسمعوا حدا قداس حبريتا كنسمينا حجي شعو ناي إسرائيل ون حدا قداس زربات زاري منيرو كلتيو كنسمع كنفتنا نشتي كاو مالتيو. As repeating that we are not craving for the problems we face that are of our own. We don't seek to shirk any at the UN. Mr. President, we do not seek to shirk any responsibility for the problems we face that are of our own making. And it bears repeating that we are not craving for sympathy and we do not want to be a scar on anybody's conscience. برتع زرباي انتهي بلا مجمريا حزب افريقيا وي حجر افريقيا كونتيننت افريقيا ترغبو دلا تصقم بفلاي زناي كلايميت تصقم بفصم افريقيا زخونه بركتو زي بلا زخونه صلوا زي بلا زغلنا بكلاناي كلاميتن كلنتن معبلات حجرات بزغبرو حتيات افريقيا زعبي واغا تخفل الله ستراي غنا يكونن اتزلون اندسترين فابريكاتاتون نافريقاويان مزميسكات تغبري سلازي افريقيا ابزوان زدنغاص يكونن دلزلنا وي دنغيصكم كم نبعت كنبعنا ديكونس زغبا حلافنت وسيتكم اتزدلي صغنا نخد غبرو نتي زغبركم عنوات احسن نخد كفلو زبل برتع مدري يسمع زلو. But we cannot, and the world should not pretend that the present-day economic and social conditions of Africa have nothing to do with the historical injustices that have fashioned the structures of the world. It is time to acknowledge openly that much of Europe and the United States have been built from the vast wealth harvested from the sweat, tears, blood, and horrors of the transatlantic. عالمنا ما بفلاي ما معربا عالم كم زحنت زي فلت أكت خبرية بلون أب أفريقيا زجبروه عمتن سركن زمتان أب تاريخ تصنيد زلي سلزي نزي كم زي قاطمة غيركا كم زي كالس أجمعت كتفتح تغل بريتند ويكا أكت مسلوين نتقديفكم بتخكل تزربا هاجراتكم أمريكا يخون أوروبا بتخكل بلا مالو برهاتن دمنت أجاتاتنا أفريقيا زمع بلا مخانو مقبال ترايدي كونس نعوز جبا كحسان خبو بتريد تعويد Slave trade and the centuries of colonial exploitation. Maybe we should also admit that it cannot be easy to build confident and prosperous societies from nations that for centuries have their natural resources looted and their peoples traded as commodities. كمون بتخكل قلت صحين كام زرابوني دلي أفريقيا من البعض نفسها نختلم معون أي كتكلن تخون الزم قبالي دل سلمتاي نزبنات كم برايو كم امنن كم انسسان شقطومن صرحلومن زنبركا مورالومن منفسومن زتكمكا هبتومن صقاتاتومن غحبحكا زوسدكا منالبات اورجنايز كوينون كلن هاجرات افريقيا كم هاجر طويلن نخمع بلاون حاب صقمالون سايكولوجيكال دامج علوم ميبي بقعتون كهلوم يخيليو زدما دحرسوس 7 عامات مع ناصنتات مركابن ستيل هاجرات افريقيا زخونه زره معبالغ قبرا زي مخالن منالبات كنقبلو زلنا كفالون كم زلو از دامج زي اب حنقولهم زورده تصنتاتون نسون اب قمتاتهم زلو يزارب زلو Please like the video. For centuries,
The world has been unwilling and unable to confront the realities of the consequences of the slave trade. But gradually, this is changing, and it is time to bring the subject of reparations firmly to the fore. Granted, the current generations are not the ones that engaged in the slave trade, but that grant in human enterprise was state-sponsored and deliberate, and its benefits are clearly interwoven with the present-day economic architecture of the nations that designed and executed it. Reparations must be paid for the slave trade. No amount of... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ብትክክል ትሽዑ ገበን ዝፈጸሙ ንስርቅን በራይ ጊላነትን ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት መንግስታት ኣይኮኑን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ግን ሓሶት እዩ። ስለምንታይ እቲ ዝግበር ዝነበረ ብትክክል ምስ መንግስቲ ኢቭን ዓበይቲ ናይ መንግስታዊ ትካላትን ትሕተ ቅርፅን ብጊላታት ወይ ከዓ ብበራዩ ኣፍሪካውያን ዝተሰርሐ ምዃኑ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓላፍነት ኣለዋ በቲ ረሃፅ ናይ ሰብ ዝሃብትሞ ንኣፍሪካውያን ሃገራት ካሕሳ ንክኸፍልዎም ዝብል ተሪር መርገፂ ይዛረብ ዘሎ። No amount of money will ever make up for the horrors, but it would make the point that evil was perpetrated, that millions of productive African... So እንታይ ይብላ ኣሎ ነቲ ዝተገብረ ዓመፅ ንዑ ዝኸውን ካሕሳ ክህሉ ይክእልኒ ከጋጥም ኣይክእልኒ እንታይ ግን ክግበር ይኽእል ኣትሊስት እቲ ዝተገብረ ዓመፅን ሕማቕ ምዃኑን ኣፍሊጥካ ነቲ ዝግባእ ህዝቢ ድማ ሓገዝ ንኽረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ይብላ ኣሎ። ከይትነውሓና ኔክስት ሓንቲ ኣገዳሲት ዘረባት ነበረት ንእሽተይ ክሰምዖ ናብትና ነታንያሁ ክንሰግር ኢና። were snatched from the embrace of our continent and put to work in the Americas and the Caribbean without compensation for their labor. If there are any hesitations in some minds about the paying of reparations, it is worth considering the fact that when slavery was abolished, the slave owners were compensated for the loss of the slaves because the human beings were labeled as property, deemed to be commodities. This is the worst of the worst. قبل الافريكاويان تغيروا زلو كال فيديو خبر لكم انت دليهم زعبا زنوح دوكيومنتاري دوكيومنت اكيب له انت يبل له اتهم من افريكاويان جيلاتات غيروم براي غيروم زتقمولهم زنبرو افشن شمنتميتن سوسان دي غلبيلو اتناي سليف تريد وكا نبرايو ناصنت يوهبو تبايلهم كم سب يقصروا مستبالو اتهم براي زونن زنبرو መንግስት አሜሪካ ካሕሳ ከፊልዎም ስለምንታይ ሃብትናቶም ስለስተኸልከሉ እቶም ዋናታት ናይ በራዩ ካሕሳ ተኸፊሎም የዝብለኩም ዘለኹ እቶም በራዩ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ግን ክሳብ ሎሚ ሓመድ ረኺቦም ወላ ሓንቲ ካሕሳ ይረኸቡን ካብዚ ዝኸፍእ ፀርፊ ዘለፋ ንዕቀት ኣብ ዓለም ክህሉ ኣይክእልኒ I really want you to understand this. ነቶም በራዩ በበራዩ ዝነበሩ ሕርሻታቶምን ፓላሶታቶምን ጽርግያታቶምን ሰርሑ ዝነበሩ ህዝቢ በራዩ ናጽነቶም ስለዝረኸቡ ነዚኦም ናጻ ስለዝኾኑ ካሕሳ መንግስቲ ከፊልዎም የዝብለኩም ዘለኹ ነቶም በራዩ ዝነበሩ ጸለምቲ ግን ክሳብ ሎሚ 5 ሳንቲም ኣይሃብዎምን ክህብዎም ኣይግባእን ብምባል ይምጉትሎ መንግስቲ ኤውሮፓን ኣሜሪካ ካምፓኒታት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣፍሪካውያን ብትኽክል ንጸለምቲ ንዒቖም ረጊጾም ከም ዝኸዱ ዘለዉ ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ كباكم أي كلني أبكدني UN يزاربون زلوا عبت بعض حتى تدبي دقيقة خصموها. When slavery was abolished, the slave owners were compensated for the loss of the slaves because the human beings were labeled as property, deemed to be commodities. Surely, this is a matter that the world must confront and can no longer ignore. The African Union has authorized Ghana to hold a global conference on the issue in November in Accra. It is probably also the time to return to that vexed subject of illicit financial outflows out of the continent of Africa. So, تايبلالو እቶም ጊላታት ናይ ቀደም ከም ንብረት ናይቶም ጻዕዱ ስለ ዝቆጸሩ ዝነበሩ ንብረቱን ተወሲድካ ክትካሕሰለካ ተባሂሎም ክካሕሱ ከለዉ ብዛዕባ እቶም ኣፍሪካውያን ዝዛረብ ኣፍ ወይ ድምፂ ዘይምህላው ተሰጊርካ ዝሕለፍ ሕፍረት ንዓለምና ይብላሎ ስለዚ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይና ጋና ሓደ ዓብ ኮንፈረንስ ንክትገብር ትዳለላ ወይ ካብ ፍቓድ ተዋሂቧሎ ወይ ደገፍ ተዋሂቧሎ ንሱ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዝረበሉ ምንታት እንታ ዓይነት ሓሳብ ክግበር ክእል ዝብል ዓብ ኮንፈረንስ ኣብ ኣክራ ጋና ንክግበር ተወሲኑሎ ይብላሎ ስለዚ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብሕቡ ዝወፅእ ዘሎ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ካብ በዓል ኮንጎ ዝወፅእ ዘሎ ሃብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ስርቅን ዝምታን ዝወፅእ ዘሎ ንሱ እውን ዓብ ኣዛረባ ኮይኑሎ ስለዚ እዚኣ ኣብ ካልእ ከም ፃልኩም ክፍትነ ሕጂ ምዝያ ፅንሑ እታ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ክንርኢ ምንታ تحديث
Alright, ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ስፒች ደሊቨር ገይሩ ነይሩ ቤንያሚን ነታንያሁ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ብዛዕባ ዞባና ስለ ዝኾነ ኣገዳስነት ኣለዎ ንስማዕ። All these are tremendous blessings. 2 weeks ago, we saw another blessing already in sight. In the G20 conference, President Biden, Prime Minister Modi, and European and Arab leaders announced plans for a visionary corridor that will stretch across the Arabian Peninsula and Israel. It will connect India to Europe with maritime links, rail links, energy pipelines, fiber optic cables. This corridor will bypass maritime checkpoints, or choke points rather, and ኣብ ኣኼባ ናይ G20 ዝነበረ ኣብ ህንድ ማለት እዩ ሓደ ዓቢ ኮሪዶር ወይ ከዓ መስመር ናይ ንግዲ ብስዑድ ዓረብ ካብ ህንድ ተበጊሱ ብስዑድ ዓረብ ብቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነ በቲ መሬት ሰንጢቁ ዝኸይድ መንገዲ ፅርግያን ትሬንን ብእስራኤል ሰንጢቁ ንኤውሮፓ ክሓልፍ ዝኽእል ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብመንገዲ ማእከል ስዑድያ ዝኸይድ ሓድሽ ኮሪዶር ኣዊጆም ኣለዉ እዚ ድማ ዓቢ ፅቡቅ ነገር እዩ ንእስራኤልን ነቲ ዞባን ይብል ኣሎ ሓንቲ እዚያ ነዚያ ግን ኣይኮነትን ተቐንዲ dramatically lower the cost of goods, communication, and energy for over 2 billion people. What a historic change for my country. You see, the land of Israel is situated in the crossroads between Africa, Asia, and Europe. And for centuries, my country was repeatedly invaded by empires passing through it in their campaigns of plunder and conquest elsewhere. But today, as we tear down the walls of enmity, Israel can become a bridge of peace and prosperity between these continents. Peace between Israel and Saudi Arabia will truly create a new Middle East. So هذا عبي تصفى هيبو زلاب زكونتات زي إسرائيل أبز حلفة عمت مس إمارات قبرتو زمدنا أزيو أبنتها بمخان أنا عبد دبي بزنبر كله بزحنا يهوداويان إيفنت سيرينيره زدما بتعميم صرحوا لزلو حجدما أبز حلفة عمت مثلا حيال وانجيرلو إسرائيل مس سعودية أبراهام أكورد زبهال وعل فريمم يعرقون دبلوماسياوي زمدنا نخفطرون يسعر له زدما مسجدتي تحن زخون زمدنا بزحلف عمتها جيرانيرا إسرائيل كم تعب زوبا زنبري ناي تنسلوك مس حجرات عرب حماق زمدنا نتمع كلاي مبرق زبال وكان زي ميدليس زبهال دما حرعبي بوليتيكا وكرف زنبرو مفتحي يخون له سعودية مس إيران تعريق الله تنكو تعرف دولة إيران مس إسرائيل يسلزي بتعمي اتزوبا سلام نخركب تسفع بزهبالو زولو كنتاتي زارب زلو To understand the magnitude of the transformation that we seek to advance, let me show you a map of the Middle East in 1948, the year Israel was established. Here's Israel in 1948. It's a tiny country, isolated, surrounded by a hostile Arab world. In our first 7 years, مجمريا أبشن شعت 240 شو من تنزل برا سيلنا إسرائيل اللي عم زارب زلنا تاسيل أبيدو زلاس كتعمتوا تنا هجرات هبتقعز اللي وها رايون سعود عرب كند من تاي تعبت ريوان لهم السودان كند من تاي تعبت ريوان لهم جبتس كند من تاي تعبي تنكالو تجرات إسرائيل زبهال زخول السبز زارب وزلوا بزح جزء ميديا إسرائيل كبهال ريوان لهم زيج عقيت هاجريو إيرترا من البعض نشيك ملسلكم بتات شايفين ناس اللي زلمبر مس إيرترا كمان زودا در عدي كون إيرترا تبغي يعب كابو سكتسن هندرايا. Here's Israel in 1948. It's a tiny country, isolated, surrounded by a hostile Arab world. In our first 7 years, we made peace with Egypt and Jordan, and then in 2020, we made the Abraham Accords, peace with another 4 Arab states. Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. So, انتهي بلالو. تكونتات ab Middle East زكاية زلو. أبز حلف عمتات مسجبتي مسجلة دبلوماسيا وزمدنا سلاما جيروميروم. مسعود عرب زمدنا خنقبر مسجمرنا زقاتم ناي السلام هو أبتزوباجن أزي عبيو مغنياتو السودان رايوا جبت رايوا سعود عرب رايوا جوردان رايوا إمارات الله بحرين كل انتن هجرات أبتزوبا زلوا سلام ينزو جازلوا سلازي تكونتات نايتي ميدل إيست زد ما نعنا بقت تزالونا فيتنا زلو بيماننا مسأجامنا نزلو كونتاتنا نزارب زلنا أبكبابي خاجو بوليتيكا والسلام كله خلدما تريبل إفكت ناتو سلام نبخاون يفسس سلزغوني سلازي نتزوبا كرن أفريقاون هذا عبي حجز كون غليزي. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region, but we do something else. You know, a few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing,
the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is እንታይ ይብላ ኣሎ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ምዝያ ቀያሕ ቻርኮል ናተይ መፅያ ኣብዚ ኢራን ኒውክለር እንተገይራ ክሳብ ክንደይ ንዓለም ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል የርኢ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካልእ መንገዲ ዘለና እዚ ስምምዕ ዝኽየድ ዘሎ ምዝ ናይ G20 ፕሬዚደንት ባይደን ምስ ካልኦት ምስ ህንድን ምስ ካልኦን ኮይኖም ዝገበርዎ እዚ ኮሪዶር ሓድሽ መስመር ዝኸፍትዎ ዘለዉ ነቲ ዞባቲ እቲ ዝበለፀ ናይ ሰላምን ናይ ምዕባለን ክገብሮ እዩ ስለዚ ናይ ውግእን ናይ ዕግርግርን ዝነበረ ዞባ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ናይ ሰላም ተስፋን ኩነታትን ዘለዎ ዞባ እዩ ክኸውን ይብላ ኣሎ ስለዚ ክትርእይዎ ከለኹም ስዑድ ዓረብ ብንያው ዘሎ ኩሉ ኩነታት ብሱዳን ንሱዳን ሰላም ተወሪዱ ማለት እዩ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ምስ ሱዳን እውን ኣማሓይሻ ነይራ እያ ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ በቲ ድማ የመን እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ዞባ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኤርትራ ምስ እስራኤል እንታይ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝፈልጦ የብለይን በቲ ኩነታት ክሪኦ ከለና ግን ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ምስ ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ምስ ኢማራት ስለ ዘለዋ በተዘዋዋሪ እስራኤል ድማ ምዝያትን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎን maybe probably but I don't know ብሓፈሻ ግን ነቲ ዞባና ዓብ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ተዛሪቡ ነዚ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ክሕብረኩም ደልየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ምሉእ ስፒች ናቱ ኣብ ዩቱብ ኬድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ UN ዝብል ዌብሳይት እውን ናይ ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብኡ ኣለኩም ብዝኾነ እንታይ ክብለኩም የደልየ እዚ ሓበሬታ እዚ ነቲ ኣብ ዞባና ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንክንፈልጥ እዩ ዝኾነ ዝጎደለ ክውስኽ ዝግብኦ ክእረም ዝግብኦ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉ እናበልኩ ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ግበሩ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውድየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕ ይምነልኩም ቻው እውን ስባሕረይ ኣታመንዩ ንታሪኹ ዝርስብ እንታይ ኮይኑ ብዘይበልዑ ዝጎስብ ከይመስሎ ንዓሻ ከይመስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ መትከል እዩ ዘሎ ሃሙን ቀልቡን ወ ዓደይ ዓደይ